TV Ubwansu Bwomogusi. Sharagira isato chabona botuko moncho murigerenga kene gukwaligania SMS ya mangana mayanya ro kumanyigati yali twabere to gukwaligania kurasema mbya yali ngentemeka chinse chigwano chabona margo bali tukaligalia Jumaine sariki sana ne momotinyo gatana gatatu mwaka bochiri bubere na meronge bere na manga bereka okorekana ayaseri wango chiko sansamura na ukumanyi buna bali kibaito bayigo banyaligiria senchira yowe maseribwa no manali yabereka okorekana nyoro boyige kergo kali kyobo deputy party leader kagendre to komerwa matego terase kyama kaligia ODM maiga yabara kiame kibono barenga sekeroge kibono abakonyi bo barayibe kiama kya ODM gocha rubuna ba waziri Al Azani John oyubono lengo mu governor we county ya Mombasa na we gono yo kabiro mu governor we county ya Kakamega wikiri pombeto paranya igo bacha oretwe asekero kyobo waziri serikali ya Kenya kwanza kireke katika gatabu atimonto omugavana we county ya Omabe Gladys Wanga na amereta matekergekyo omugavana we county ya Mombasa Abdul Swamad Nasiri na amereta matekergekyo omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na amereta matekergekyo ngogose orai wobokonyi we kyama gya ODM na deputy party leader ngati yalya Togochi kumulikira SMS ya mangana majana bwa nanda mange ayubona bereka okoleka na siribo anyara ukumanya na ralia ya sayo nanda mange tobwatu kwetera nsembeli mtendense mbili ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwa nsembeli ya YouTube tonyara buna Ndizi TV News tobasa kwa tobwatu kwetera se website yetu nomtambe www.ndizi.net onyara konyara ya monanda mange litokobwata nere kwetera sumu na wemanyiriyo igakolo koridia mose ekrakon sara mumanyi akone kichubi chambo nicha wikera senchira jobo ikirano itangani kigima tonyara mangana ya senchira yoko ya chuta Chiseginiko chabwa tanza segeti ya Guse Stadium wekero kariye skuru ya Musingu na boga na Kodero bara chelenge Kogosoria. Everybody, every Kenyan, as per the law, has liberty, demonstrate, picket, and assemble as per the law. Okurobekana nguwanchere kolende mubasa kosalia bintu byaba Kenya okuno okura kurwa sensemo ya serikali ya Karojensi kuchikorobekana stariki sana isa tomu chongatana gatatu mwaka jogana 8 that the woman that we are putting forward to represent the women of Kenya, to represent the women of Azimio, to represent the women of ODM is Her Excellency Madam Gladys Nyasuna Wanga. Yabasubati kurose kema ke ODM niko bagandete ko mwakera koko omugimendo pe county Omabe Gladys Wanga ko kuli bagasa nseme je kerobo kemerera mate no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati. Asa yo munanda mange saranso ikebono twemanya senchira jobo ikirano yeterane nchenkro ko Vincent Onyancha igotoko cha kemesi amangana majane muno kuruwasa amangana renge toboleme abali mibeka merigie kango kuruwasa society ya nyagute kutoka sebungeria ayanyali bali chache meye county ya Kisii niko beso kiritu kulia rana muno kunyara kumulekera oborai bwobo koleli aseke merie kinagochora barai babo kolengana nabali mikurense meni gobale no kwegena bunamba kunyara gokinia kemerigie kahawa egonto bate uruna kebwente kumulekera mona gote uruna kebwate ligesago chia sabale jenga kiechiri wanyare kuboli gati ya barai bali batene tasense merie kahawa koneka unankubwate na bali na barai bande asenchire mu yokunyara gukinia ligesari yabo ase komiti yerero litukolia rero yabe kuindalimu iga bari mugo tutande ketekera twasaba masaba ikegoro twachoreramo obuna buboro muna tokupimeramo egento kene ngere ngokwana
ase igayanga gutana mna ya chiri soto abantu bamanya kagamboya tianga bakuru bagenda barende boundaries ekora mali okore sabwe kurugwero tiamu abuna moko na mogondo na araya mwakora mogendere kirimo gito buya barete kagwe ntakatibu ebinterukanya bigo korwa mbira na nande linde to bisiri bagabuna yakwana to chake gasibuya to bakorere gasiri nyasa gwancha ere yakene no bwasi oku moroche sa tibulero sana to yero shekoreki tari baganya sa oito torende binto byabare mibune gwenerete ekiagera abare migo bagwe soamo gondo basuguna nemete chikaguchigo che society chibesa cyabora ko bakokwabo bano iga tote birenga abara ibaito kobwe cooperative mbiyamo nasogo twanchera gokora iga nande mwakoriro bachori baro bwororo no bwasi oku moto tigatorendane twese nonyemba liba minto basoka barora bobe no toramo na barabwo ekiagera onditari okogosera onde emeremo igere kero monto okora asoka no yonda akore asoe meremo teri yonde twabaga kirega iga society emiaka 30 bano babeire bakagire nsobo barenka bano tujigoteba ngagaki ka onde libaga tora arato sukeli na intutororo buya buye kagwa mbatageti bano ngotebya baremi ba mintombi yamana sogo chaso bonge mwatokonyire ekemeriye itogeche kenyore nchira kegweta abaremi bagoke bagori cyanga babeke na gotigana jibono moncho muri gatagandira ko muri kariya abereka gokorekana ni gobono abanyakenyero kura semeria ya Masabo iyo gotoka se woderi ya Kisumiye bunge ya Nyaribari Masaba imeje county ya Kisii ni gobono litukulia batwale barasa amono mu musiya bwenseme yo kanyara kobeke muri beresende bosi bwo gate dispenser ya sensemeyo yengo bwatekano ko rokonya gitari sama tuka manga sabantu barokane kwe murungania na kubwatekana uno bole mu bwarenga sensemeyo ego bwakagere ko irwa neriente nyigete asokolende mu musiya twale barasa na goetia na goitabira na bone nyagetari chukwaga chwa senseme na bole mu bole kuchukura nonde bwense bwo tikarensia mako ya serikali asabono bwagachi dispensary ya senseme yubo chiko chaka wango iga omwemsi bwenseme yuko kwana ni ganya ragote na chikubwatira na mone county na wo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kwa nekimuna amaryo gaisene ngotoka nyagetari na ndo bwagachi bunkora barasobwa ngo buna nchira munyoko nyara kwikera niyo bokorre bwise na senseme yo egetambo karo kyari gani go kyandike 10 na bamenye kurwa senseme yo ya Gesusu Ngabona Samarita ngoro Anthony mfundikerage mu MCA ngo bya Gesusu tukolia lero twara ebarasa enene sana ase location ya Masabo sub location ya Masabo ase tuwa umerana na wananchi wa Masabo bonse pi igoro yoko agachwa kwe dispensary ya Masabo liere irwire nyinge na barai kurumaega babeire bakogamba se wodi ya Gesusu litukolia lero gotwa chakwene kinga ase county yetu ya Kisii kubwatana na mugabane to Paul Simbarati ntole tayari kwagacha dispensary yetu ya Masabo yaganyererwa singa kire ntambe kandarasi njya rwegwa ne contractor ne wente ko chaka kwagacha dispensary yetu anytime from now twatwale to muzozo mukega ase mangana yo bulimo ase dispensary wente kwagachwa abu ase twagamba mangana twagaya na mangana yo bulimo buli mbere bwe serikali ase dispensary yabo ente kwagachwa na bantu bakegamba simegete mete abande bakagacha chinyomba ntoyiwana n'abananchi inga asayo abantu abo batigire ku rororo elinde dispensary ebe kororo erakonye abanyakenyoro ba Masabo yo ebarase njabo ati mangana mange na mangana yo kuigwana n'abananchi elinde dispensary yagache na bwango iga kubatrana na mugaba Paul Simbarati twale mete no nyamachi Masabo gabo chipara twarosiri Masabo gabo ne polytechnic nere kurkurio sia nero tubwente kunye revive wango iga kero twakorera mangana ye dispensary gorenda abananchi ba Masabo ntagete mbasabe obo twereru mumanyenga dispensary ye ino ngochere koto kubwatara na bune county ya Kisii amona abananchi chira chonsi twaliete ngwikira mitole na inde ntosabe kenganya saya tubwatisi twikirane chire chi twalieta asemole dispensary ngochere na mangana nonya ayo bulimo ngoerare
na gotigana yibono chubura burunchene kiwasegeti kiagoze stadium asiri tukulia lero asenko yale kogosarigwa yibono erengete National Science School chiche secondary ejemaiga ye school ya Kodera Bahara maiga yokora karabura ya hengeirwe ni gobono yare tachibura buru asensemeyo engana yarokana komucho gatina abatene bo mupira asegeti kiagoze stadium unatokomanyigwa no muri kaito de ponna asanya Maigaje kaunti ya Kisii kwa wali bagalia bene liyo kwaligania chigosoli che secondary cha National Zimeyense ya Kenya. Chinga kiarengeli tukolia kabere ase chigosoli echo imeyegeti kia Gusii Stadium gati ye skuru ya Kodera Bara amune skuru ya Mbusingu nige buru ya enekiwa chinga ki skuru ya Kodera Bara ya rolekana koengerwa neli ya Musingu. Maiga ye buru gotoerera eyarorekana gwetane chitageka emerongene nigo chigosori echio cherana asegeti naende na gwakwa goika koera ekochi skuru yabo muraya Musingu nigagi keriege korekyo asate banga ekero kwa bwirwe tulikoreta buru akorine nigo gwente gotegerera na kwibanga ase chigosori chio mwako kubwatia. This comes because maybe a team is not well prepared. Fans don't play football. Yeah, hata sisi mimi nikishindwa I lost at the region last year. I said yes, it's next year it's there. So fans, particularly this region, at least 2 coaches died from Nyambaria boys. I think they're taking it lightly, but it will get out of hand because fans don't play football. If a team loses, they cannot force because they want the match to stop so that the match is repeated or something happens. So it's a very bad scene. Football is to bring us together, to unite us. So when people start fighting and you get people are injured, it's a very bad scene and it should be condemned at the highest level. Nonyana boni gate banga ogokora kwa bobuya no kubwaterana na gokora omokia ase chigosori chiabo kera chingaki echichiro chiko bairera akabarabu koba ababui. Want to thank God, nashukuru Mungu sana, game imekuwa ngumu. We wanted 9 points. It's important for you to be number 1 so that you meet number 2 of the other pool. So Mungu ametupea win despite the violence from the fans. They wanted with the home support, they wanted their team to win. But I want to thank the players. They played well. It was particularly our team B side, those who don't play. We wanted them to feel the nationals. But equally they are a good side. They have given us the results. Despite being a 1-0 win, we have 3 points. So we are topping the pool. Nigo bari no gosemelia ko chikokora byase chigosori chitigarete echo bono chiko ba gosemelia ko chikokora byamono na kogenda East Africa. We take each match at a time. We are not playing because of opponents or whom we are going to meet because teams zote ziko nzuri hapa. I saw Kirangari is from Central but they're good. St. Joseph's are from all the teams are good. So sisi ni bidii yetu and I think our strategy works. Number 2, I think I've been at nationals. I've won at least 3 national trophies and 1 under 16. I understand the trends of nationals. We are not new here. Just that we are coming with a new team. Yeah, so I think I understand what should be done. The boys have experience. They know what to do. And we got the win. So niku thank to vijana pia. They have the pedigree of what it takes for them to get to the next level. Kuranse moya barokiwa boigo nigo bateba ngo kubwaterana no gwetuma kwabo nigo kugendete ko ba matunda maya ankyo nankyo. Mimi naitwa Austin Olwach na mimi ni ku appreciate two players wote wamejituma. Game za kwa hizi kwa venye tuko Chara amesema tunachukua each game at a time. Alafu target yetu ka team ni kufika East Africa. Hiyo tu. Uyi kuripoteria egetaseni kia onambe ya Mokiandizi TV korua segeti kia Gusii Stadium kegotoke meye kaunti ya Kisii elietaliane nkoro kwa Dipon Asanya Biyamono muliketo Dipon Asanya sorobochurwa sencheri yoboikirano gotigana yibono mu Women Rep County area ya Nyamira jerusha mumanyi nigaberega kubolia basaye kone kona baliko ibwaterania asa emaryogo yogotindia na boigona basabatu kwebaterania samaritage nkyo eniga ya kwa nase skuru area yobroso ya Nyamiranga gotoka se county ya Nyamira skuru ya Nyamiranga gukwana kurensema eniga nyarra kubolia bayiboliko ne kibuna nkole ndabara abana babo chinga kechiga bale sikoli gotasanania asichisawo chimbe egento kekera kwenyora samabe ao. Kama watoto wanakuja nyumbani, chungeni mtoto yako.
Asa mnichungie watoto wasichana, na pia mjue ya kwamba kuna recruitment mbaya inaendelea na watoto wa fulana kwa kuingia kwa mihadarati, wakunywe pombe, wakunywe chang'aa, wakule madawa ya kulevya, ndio wakuwe machangiri. Tusikue na wasasi wa kesho. Na kira ibagendrete ni gabonchire kurase chirya ya kira kabarokane kwe murungani nchira bago segasegigwa na bali bago sangereye bango gosaba chogi asensemeyo kona na bonchire aboniko bahate bire bunahi gabachogi bagendrete ko basegasegya na kogani serikali kuriga chinchira bago sangereye bango asenchira yo borona ko omorembekera bago kirania obonchire bwabo omurike to kurase county ya Nyamira Paul Kapokara no roboti ro senchira yo boime abonjiriya bayane bebinte bike nabona mache ebisuwiti chisota mune bitamutamu buyamanyekante na hokas meyo muchokeroka niko besokiri na kugendera kwimurungira njira bagendera ko bagocandwa muna abantu bali bagosangiriye bango kurwaso mu cyuyo iga kulingana bona naho n'ikintu we myaka na ndi karibu myaka 12 ngo na yaiteire mono na yaiteire mono yakagara no ni tax to aberi to kurusi kwase karokeye todo kinga nturi ko kwase karokeye ko ri tax into tagire ecensake egere na riturabe to kwebekeraniamo twaba tukuruti besa chi council enye tikoruwe wada kinyakara bayiye tax tutwensi nabo tubwanira takobekanamo twa niko bakwerenga ebyasara niko byagule asibono baganire serikali ya county ya Nyamira nabo igone serikali ya county ya Kisii nyorekana mno muchuyo igao keroka nigole aseti county bede unyarako bage kurigireria evangeli bagosangereria nekurwa sebale egeko geroko ni kwabo niko kolense mono ngutumango ngukwanira mo especially the governors ba Kisii county na Nyamira county nyoranga kira mapato yake rumuntu gali tofauti iza okazi family chabo na dependent gaiga ko abana ko genda chi school na kuragera baligereria ngo nganga iba konyora ka musada gake ba chansa barakonya even these okazi na baraba boost egere banyora stock ukora nigetasine kigabo nigo bagendere ko babakwerera enjira abantu bali bakobagoliye bintu kurwasa kigalime anene bagotumeka enjira yesimi bagendere ko bakobonereria asebono baganire kunyara ko babakwegwa enengo yabo buna egwenerete lika lyokunya gucandwa ora omuntu atagwatibese cash omotebi ngo kobekerande chi smartphone chibuna chiacha omuntu osomelieta for example buneli announce o mastela okay yamwanga ya meaning atibese chiasoire kumbe bese chi omuntu oliga chi reverse imagine uko reverse 50 bob chi omuntu kweligeli obegete chibe obegete stock ye trap. It's a very bad thing mogokora pero ko kwa tebire ngo akanole chibesa akana chibesa ayigenda ni egesubuti kiao gusene soda ya agukwana boigo nigo borokire enjira bako ningorwa ase bagokora imirimo yabo asebono baganire gusikwa yakeroka na bebwa to muchando monge ningo abachu bagotomyakia batara ngo yora tole none emboka tira abantu iro no to sabe serikali tora madera to igorake kana bachumba gotomyakia batu achibona abana babo omweli oye nigo bajiburire serikali gokiania evangeliga nenchire ya moyo kubatole gurube nabo go kubatolia kurwasa konyora ebisagwe bibaranya ariko bagokineria chia mate cyabo jewe ndongo sa serikali yeito erora abana abo mataba yamana biasara aba okas ba kolega sie ene bintu bikwara ojojo ko mumsiringi 50 nyo ora onetia sora siringi 30 igongi kwa mkonya ose kwa mkora tunaomba serikali kuu na serikali ndogo ichalipu vile wanaweka hata sana ya kaunti ya Nyamira iangalie maneno mtu aziuze njuu shilingi 20 umukate taksi ya 50 hiyo kitu iangaliwe sana watafutiwa njia kama ni 20 wanakatwa ndio mtu atatoa ushuru akikuwa na haki yake si ati mtu akiona mtu anaona kanjo anaona hiyo atanikata 50 anatoroka ilikuwa nyora kwa weke stoki ilikuwa kuna bana kende kwa stoki nane na mona wali bakora tusumbwa abandi bari tugwate tugikana kusina school kwa nyora abantu bako seri batatageti yebintebi final yebintebi no ku school this man ko seri bara abana ku school babatume bocha ka babatume bese ga mwalimu itako nyora kusina seri ti okay tama ito se okay ni to man school bao kanga tuli chipacho tuna abayu ginko ripoti rigetaseni kia wanjete kia Ndizi TV
kurugigase omuchujiga okeroka oyole ase orubebe rwe ekaunti ya Kisii amune ekaunti ya Nyamira inchego nkuruko Polycarp Okara Biamono mulikaito Polycarp Okara sorobocho rwa senchira yobo ikirano gotigana yono monsho muligireria ekyombe getenete obokoribu abaro Kias University kemenkantebuna wasu ni gobona seri tukulia robya kyaberege kuroko kosereria ogochia serikali ntego chigokora obuzukano bagendeta se University area Nairobi gose yoena eyenko bwatkano gotene gwa kwemere mu conference chancellor se eskuro ye Professor Stephen Kiama kubwatkano obuzukano bobo koreri bwaye ase university yo kolengana nekyombe kyawe wasu ni gogyatebere bono onye serikali gukigosona na gatina okuro bututuka nubo mbatiko genda so mutumuke ntokera se so mugiro gentokere kwirane maga ebirengo bikisemi ase university ya UN gati ali bakwe murungano gwekirabone gaboroki awe university yo ngamo no gotaka no ngari yabwe kirabone gati ebinde binge ibagania serikali nyare kumurekera kubwatakana buno kirabone ga mbabwati omufight chancellor ase university yo egentokere gati ebinte binge korokana gotigara magega. It is a rallying call. If at all our demands are actually not going to be met, we are going to call our members. We always have a tool in industrial relations. It's called what? We shut down. Yes. We are going to down our tools. We cannot and we will not accept people who are coming to the university for very short periods of time to sink us deeper. No. We demand that the negotiations be launched forthwith, immediately. They should be launched so that we move forward. Our members have, and that is their welfare, is being affected by the shenanigans that we are seeing within the university management. Na gotigana yubono tumurekera mangana yoborewe kemakarikia ODM ubono bogendere tekoleta liberane mono asogo chorekero kingo chikoba omo deputy party leader yamaiga yoyo kabero se ekyame kiwo kyabwate aba deputy party leader babere obalenge oyo kabero mu governor county area ya Mombasa Al-Hassan John boygono yo kabero mu governor county area Kakamega gwekiri Fombeto Paranya obonsi bachorwa ase serikali ya Kenya kwanza buna aba wasire matoka makaetiri n'umurebense William Samoei Ruto na basiri tukuliarere kyamakingi yakara monchereri yabo na gochora kati yabara ya sechinsemo chinde asesemeria yobo chief wipuni gobone kyama kya ODM kyama chora omuswati Milio Dhiambo yoromo bunge Osuba Northa ogojiko mo chief wipase kyamekyo Junet Muhammad ni gacha robono buna omuraibu abake ase bunge wetera se kyameke kya ODM gati yabara yabasubati kurose kyameke wanoni go baganiri omuraibu kyama kya ODM rera morodinga kane kibuna nko chorale omuswati oboigoro mo governor we county area Omabe Gladys Wanga gochikoba mokonyi we kyame kyo ose deputy party leader nyirane kirgobe kemerera matano mo governor we county ya Mombasa Abdul Somad Nasser na we mo governor we county ya Kisii Paul Simbarati osemba cho ose embarabara chiko wali bagari ya bene asobo konyi we kyama kya ODM una deputy party leader kiliwakilishwa katika mkutano huu. Naibu kiongozi wa walio wachache Mheshimiwa Robert Mbui alikuwa pale kutoka bunge la kitaifa. Mheshimiwa Enoch Wambua ambaye ni seneta wa Kitui na ndiye naibu wa kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la Senate alikuwepo na wabunge wengi wa Wiper. Out of those 4 positions that are vacant, we would like the party leadership to consider to give one of those positions to a woman. We are all aligned and we are saying that the woman that we are putting forward to represent the women of Kenya, to represent the women of Azimio, to represent the women of ODM is Her Excellency Madam Gladys Nyasuna Wanga. Hizo viti za Central Committee, mojawapo mama sasa apewe nafasi ya kufanyia kazi chama. Na tunajua ya kwamba huyu ni mama amejitolea muhanga, si tu katika kaunti yake ya Homa Bay. Na kira yubo igaga nrete ni serikali ya tebere bona chikira ni umurobelio linda mama oyo bona bako wako isiko mai gayani cha efu ko tukutero isiko kolangana serikali ya tebere umurobelio gocha koira na rieti libuna linda mama koleno chiko twara bokorri bwe karengo kigoro mono aso umurobelio omoya we serikali yo bweno mai katubuna shifa kolangana no muri kubutamba se wizara yobo cheno Mary Muthoni ni gate biribuna serikali ya tebere umurobelio chiko nyara komurekera abokorri boro buyago etani bolengo asentune ntangane linda mama ne chiko chaka
chikumulekera obokorere bwensu musubati ase ekerebwe eternity oika koibora nebe kegotenere bintu byonsi asabe golinda mama sentundeye ego chikumulekera no embali barakorero CS abasubati ekero bakogenda koibora nigo batebire bunamba chikumulekera mono ko ene kibuna omusubati tari konyara gwakana besende yonsi osini bende yonsi ekara kanyara abana ane mono ri konyara barongo amo na bana bande gotora umuchando kolengana buna yabere koba asenga kiyamaiga nigatebire buno murobolo yibono serikali ko yatebire buna linda mama ne chikumulekerwa na kagwe ni baisene aseka ngo kigoro ko ene kuna ngotori baromo obogima omusubati. Out of this, it's going to take care of the mothers who are pregnant. And it should not be a challenge going to the health facility to deliver. Secondly, the packages for Linda Mama are going to cover prenatal care, normal delivery, cesarean delivery, and newborn care. So it's all encompassed together. And as I have said, the funds that are going to be reimbursed for. Gotigana na jibono mu governor we county ya Machakos kwa vinya ndete ni gobone soke na gotebona begatemero berisene ko ne kibuna basankonya bali bagali bene oseri bagali sina sobo korime ya serikali yaye okwana ni gante birabe begatemero beri na ko ne kibuna basankonya bali getali na kuruchi tenda go cha sawa sign tinga kecho kwa vinya ndete ni ganya rekobori ya gati ya bara ikorwa chi county na mona ba governor ko ne kibuna abasankonya bali ko wa tenda se serikali unanchire mu yokonya na Kenya na kugenderelia. Mambo yenu nimepanga na nimesema kama ni tenders saa hii kila department itatoa tender kadhaa iweke kando ya kupatia vijana wale wameshikana kigroup wapate agpo wakuje watapatiwa kazi. Na ukwe murungania nkororo korwa saba governor yobanga ukwe murungania nomo governor ya bwe county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kubwatakana ne kerengo gya serikali gochikoliga ko kibasa kiri chikonda serikali chichi county kolengana Mutula Kilonzo Junior yoro mu governor bwe county ya Makueni niganya rekobole mu waziri yo kagere gochikoitiwa ko mu waziri bwe kibasa treasury John Mbadi yo cho rubwango iga aina kibuna hatali gochikoira ni kibasa chiabe kiro serikali chichi county kolengana na Mutula Kilonzo nigata yoro no koira ni nse kibasa chini gokorere okoira nanse kwa magendra chi county na gotebuna ebinte binge bichigotigara maigana sensemeria ya magenderero. We hope that the new minister Mbadi, kwa sababu nimemsikiza kwa interview na akasema counties hazifai kukatwa pesa zozote. I hope Mbadi will make sure that counties don't lose money, because when counties lose money, it is these citizens that suffer. It is these CHPs that will suffer. Na watu madawa itakosekana na itakuwa ni shida kubwa. Na abasae nabagoneka godekerigia jensini gobono kiarwali okori yabo nabo igokora lya bene mbaje gutwara korobekano go tennis tariki sana isato omukinyo yo gatana gatusiri tukorera beri ya ramisi asiri tukorera sentune ntanga ni gobono omuteneri anemono obwatirete semeria ya inspector general abaga komerana n'aba regional commissioner bonse sensemeria ya Nairobi irikonyara gukwanira igoro yo korobekano kukurubiriri tuko lya ramisi ense yake godekerigia jensi kolengana no mutini wa nyimbo inspector police IG nigona nyaragotse yabuno korobekana ngwanchire na kurege tindi ko cyasabari barachi ko sari ibintu byaba Kenya mbachiko mukerege tambukerege tindi kolengana nelichiko. On matters nanane, we are just talking about the normal general security. That one we will call for another day, a press, but the fact that you've mentioned it is that everybody, every Kenyan, as per the law, has liberty to demonstrate, picket, and assemble as per the law. And that one, each and everyone is very much aware. And where the privilege of the rights of one ends is where the other starts. We are all Kenyans. Na boigase wiki yogo chengera kogonkia kwa bwana ni gono moje gokolekana siri tukulia lero asabasubati baba gosemiga kone kibuna kogonki bara bana babo aseka kimitinyi tano no yomo bamanya ko baendagera kolenga na manyiko ruwa sensemi ya sogo chengera iki yegana litukeri nigo basubati basemiga kone kibuna ko banda bara bana baba senchere bwendete bego basubati manyo robo semya chindagera wente kulia chinga kichiribebwa tenenitin naboga nenga ko wente koira bamanya ko bana babo endagera. Breastfeeding is key for the life child of our child, and we have had testimonies to witness that those mothers who have done it for 6 months or 2 years
have their children not visited hospital for the longest time, and we want to encourage all mothers that exclusive breastfeeding is the way to go. Kuambia kwamba wakwe na mama kwe na lishe bora akiwa mjamzito ndio aweze kubeba huyo mtoto miezi 9 kwa afya nzuri na akaweza kupata mtoto ambaye ako na afya nzuri. Baada hiyo pia tunaelimisha wamama waweze kujifungulia hospitali, na wanapojifungulia hospitali tunawakumbusha kwamba ni muhimu sana huyu mtoto akaweza kuwekwa kwa matiti kama lisali moja halijapita tangu azaliwe. Hii pia ni jambo ambalo pia tuliweza kueleza wale ambao wanayohusika kwamba jambo hili pia inafaa iweze pia kuingia hata katika kule mashambani, ili wale watu ambao wanakaa mashambani waweze pia kupata mafunzo ya breastfeeding, na sisi tunafurahia kama wodi hii. Mimi Kenya naweza wahimiza kina wamama mnyonyeshe watoto for 6 months then mwanze kuintroduce kwa chakula. Juu introduce mtoto chakula before 6 months, huyo mtoto ata grow healthy, atakuwa na mashida tu kwa mwili, anagonjeka. So ni better umnyonyeshe for 6 months ndio uanze kumintroduce kwa chakula. Kuna umuhimu ya kwenda kufunza wamama huko masinani, kwa sababu wengine wanapatia mtoto uji hata hajafikisha miezi 6, wengine wanaanza na miezi 2, na sio vizuri, mtoto atakuwa akigonjeka. Na asomurubelio obwo ekerengo kyobweni wanse Universal Health Care ni gobana bara kare mirime yubarokane kwe murungania na komoche serikali ya Kenya Kwanza sokotebekera nchire chiabo chirabeta bakubalira engaki yo chikombeni ane mono maiga yo kubalira bunamba chikuri kwa sensemeli ya permanent and pension bokolengana n'abanyagitandi yabuni ngo bateruna mbachiko gendo mugirwanya serikali turike ukagani kwa bokati yali bakwe murungani no gotaye kwa mahuko yo kanyara kuri komere mu buna abanyagitandi bande engana bagendrete kwe murungani mono na kugania serikali kanyara kumurikirengani chingakine banyara kubuli wizara yobo chano kubwatira mbone serikali sobwagare ko ikirania chire chiria babete bakubalira. Wakati tulikuwa na former minister na PS wake Madam Mwangangi, walituahidi kwamba miaka 3 itakapopita kwamba serikali inayokuja itafanya nini? Itatufanyia transition into permanent and pensionable, na pia watulipe mshahara vile inavyotakikana. Sasa hivi mimi nina umri ambao umesonga. Haya, bado niko kwa job group H. Nitakapoajiriwa baada ya miaka 6, nitarudishwa bado wapi? Job group H. Ni lini nitakapofika job group inayokadiliana na umri wangu na miaka yangu ninapoenda kuretire? Tumeweza kukaa katika kandarasi, kumbuka huu ni mwaka wa 5 sasa, na wana expect tuende paka mwaka wa 6. Na katika kandarasi hii tunapokea mshahara ambao ni nusu. Wenzetu ambao wanaajiriwa katika county na magavana wanapata mshahara full. Kuna wale watu ambao waliweza kuingia katika masomo wakati ambapo tushaajiriwa, kwa sababu tuliweza kuajiriwa wakati ambapo kulikuwa na COVID-19, kulikuwa na janga la COVID-19. Wameweza kumaliza masomo yao, magavana wameweza kuajiri. Tukiwaangalia, the governors say that we are national government MOH employers. The MOH says that we are supposed to be employed to be absorbed by the governors. Now, we do not understand who really our employer is. And therefore, we are calling upon the President that, Mr. President, much as you want to implement UHC, universal health coverage, please remember the UHC staffs. Wanjumuligereria nara yoto kwa liganda siri tukulia la SMS yamangana maya yamuna sawa charo kwa tengera Dizi TV ubwansu nubo mugusizo muranenga kenda SMS ende na ende tukumanye unabereka koleka na toro wuligiro byo butuko bya kolende nyira sonsi na bokandra kutubwata nsemele mtandao Facebook Dizi TV News Digital na bogya nsemele ya YouTube na bogotero buna Dizi TV News ya website yetu na utambe chinsemere ngebera nyama tukatana abere ni gotero na www.dizitv.net na bokandra kutubwata na gotera somo na wemanyere yoga koro kwa Lydia Mose Sara Mumanyi aende kibuna chibi chamuligi cha wekera senchira wendere tobo tukobya koro kwa Vincent